tule tua hi pasol thangtinlal hi hoilai muna chengham chuting le zile cha itabang ep condition ham ti chem chakhat ama lama themkhat introduce ung kibol kit le hi tule tua hi pi aizalana ka chengin chule kemur hoi church IBMC a pastor ka hi in hinglip area pastor to kapu in kipau min tuni hin kum gate kum ko zo nung sanga pasol thangtinlal keijong kazinei masangai tan pakai na kato na sugunu gama kana kalson layin akhuwa kana kimangin iti chun Pathen tua kana ki houlim pin tuna ma jong IBMC a pasol na tong tan kum izanam khat zo nung sanga tunin ka chen na lei ma khonga I hung hol do in ahung kalsungin keile ka nei pi jong kipa vet sa nan pu nei silpi honin asunga ka kipa in tuni hin kum som nai lang kimutu han talo ka hi honin ka kipa ma jengin e chun Hichi amang thailo dinga phat chom chakhat phat kan man no ma dahin pi jong le aman kipa ji apun e silpi hon bana ken jong ama jong pasol khat ai je chun ngai lu thilpi Hichi Bible hi Hichi Holy Bible hi tule tua dinga latest Bible hin chi kipa thilin in penge asunga gari thau man de men na tuin lalalin ahin khochi sa ate samani ti de tante pha chom sakha de jong le hin sa hin tin ating le zolam ting le ken taun khat kaman pe ding lai hi tu zan hi gi le ka ti ahin kya program chu manei ji chun gi theilong ding din muna omin ya chu so ta phat kaman theon lo den pha chom sakhat aman in la pi le nge na ka ga ne ka ge pa tu ni ne kho Bible in lungin agun ta san zo poi ti bangin dunia phat chomcha chulai mana phat mang theida khamjin Pathen ka thangba ne he amen ke hi zule sa ni a le sit lo pin a le sit nom sa na zo sin khuni meng ka hi in Pathen hawa pin tha ri jang kan yal pon he jang le IBMC ministry sponsor na kun in the render 30 alanga min sumle pa hin pudo in ji khunum ka channa sum ahin thonin hija kun chun ren lim jang hi thagao lama in sungmi te ho pu na an nei phanin oi pu basanta to good friday na hungin nila khat jang ka jaw pho in ikoji in farewell ni zan in outer cool bolin hi chechun kalup na pe in ka chi in kanu kom angai dam ka thumin kanu jang yang koin pa duren lim jang jang evangelist sai na lai ma jang I koijin azing in phat ni khat la biao te ka ti le ai thei da po in diam yang Bible kule sa chi dingin khat ka ki gongin lo le ai detox ka ki bolin diam yang Bible kule sa ka chi le tu a Bible ai pe pa evangelist pu ukai hi ama hi bimin asim lai ta hi in the random khulin in Bible kule sa bol je jang kipathu kasei ma Bible kule sa kunin am hoi ani senior tabin aman jan thum counseling ei bolin aman jang simultan tin mohon kul set tam ta bol hi in azan thum na jan chun jun tarik somni la khatni jan pung khat ma khayin jisu krista ka hu hing pule lengin di tan khani ke san hi jong le thagawa helna ichanham khanin kani chang zo po in backslide ti dam jang ani kim ji in abanin Pathen ko na chamcha cha Pathen ho pina ma sapina ka chana je prab mung somni ni chang som na khat na chen thinalam jona ki zo na hu do loin ti hi Pathen eina ho pina hi in ejam phat cham khat pi voluntary ka hin tong in 2000
15 January tarik nga nihin IBMC ministry ading in render 30 alangamin ordination pasal eina la sa ta na he agom lam hin sing kating aku chile pathinin e hopi kinin pathin tu se aka china chun Krista adinga aching no ma chungol han atin isa pathini hopi kin na satan revival kanin hungin ichi wa kunin agom lam hin se la tu chung confirmation na ka hung na confirmation masanga tu IBMC ministry hong ki put do in loila pai hotong ki tong khomin kot zima February tarik som ni lagi ni zan ka hong ding ni zan hin pathin na satan ki pathu seding hichilanga lagaw lama hin sim do hosukan setan hi cha chu piam ta hele pute insung ai do le thil tam ta hi kalung thima na thile chun na pute na lung chunga pi sedam thile chun van yama pakai anga nagaw hu hing koi ham etiahi pathinin e hopin de senin ka insumi ka supi ko na ho kangai na kit de senin lagaw mang thai hi chi chen hi ti chu ya khona kan nei tan mi wedding in angol tabong in kamin abanin Korean Bible la pulin kata asa punung na hi kim tu rin kamisung no tha che ti bangin lagawa na sata antu chung confirmation program hin hel na kachangin Bible kulesa Bible jang mi banga sangta azila English pya gamti na hipoin hijong le pathin jalin graduation kalan ho jong ka supi ka uka na ho jang ei khutu thedi alom ei khutu lo jang amin cho gamtin ka yalin tu chung confirmation program nong chen mi aloi pa nu pa tam ta hongin pon ki silpin pathin hagawin evil da kilhonin hisunan kanap to ka hi to hin khu ka hin mangin icha kun chun tu chung na chi revival na sata na hungin kanung hunin IBMC Ministry Reformation Church ka tidung zuivin hobung la lut no la sakhalo ba chu jisu banga gul phadang kani gul pha kani khati hichi thangcha khong sai na sa hi le Krista zala gen the ne hi ban yam kalbi ne heti hi thangcha khong sai zalin jang pathin ka thangban hi chila te ni ka sa ja ka hi le kalhi kana min idon bu ji in hi je sun tu ni khwa hi chila hi lagawa e sim do pa evangelist pu ukai masanga hi cho chu ka hin se hin tu ni khu in lagawa helna ap lagawa kipana ap thangcha khung sai jang hi tha ben mala la sim thim na pi jen ama yang pathin meng chan tin chule hechilaya evangelist pu jang hi lagaw mang thai ding tam ta amet na bana men be che ding in pathin in phat thei bu han lang ama la ensumi te zo si yang hi pathin in phat thei bu han ti chu ka si nom hin tin kiman kasei no mi chan chutan te ka ke pai Pasal Thangtinlal Biblical Baptist Bible College Chachanpur DM venga honglu na kona pathin thua kana ki houlim na hona kona pin tha na ne jin tuni chan ye ya pakaya dingin kita tanin khu mangin pin tha ai jong le ama chang dinga ping tha umin siting la in sung hu amin siting le vanule se na mizo se ya dinga phachum dia ping tha me ti tuni na ma kunin kamuda in subanin khan kholanga jong kaping tha ati tuni ke evangelist kumjana mukhat pathi na ka to na hi ama ko na kaza na masape na hin khan khwa jong ping tha apute ina ato tinga lom ho jong atongin sitinga aile kidang ta chu tuni in ken hu hing na chu kapi ai pu ai wangin ngai lut na nei ta pathin thua kana ki houlim pina kona Jesu Krista hu hing pu ahin kisan tuni hin kipa na zalin chu chan pula konin leima khunga hungkal sungin kachung hana jong napha hung tong na hele chi thil kidang ta ama kona kamun lopi ka sa in ama zalin pathin thangwa na kapin chiting le pathinin a ministry pasal ministry hi jong le anato na chana pathin phathei buan lang aji ahin acha hi in pathinin a in sung hi jong le phathei bu hen ti chu ken jong wang ka thum pi hin tin
Pathen in mai lama ihin men cha jing na dingin Hichi YouTube ngai yo si na taw naw ka ngai sa in he Amen. Kipam le zengin tuni pasol Thangtinlal apin tha ne akuna backslide lowa Pathen na dinga mancha pha Pathen na hin to jing na bana tunia keile kaji kacha ihung vil naw chunga achai nan kipathu kasein Pathenin amazong mangcha zom jing an lang phat thei bu jing ta hen ti chu atop na kan sei no mai